Nagkakaman na pa mo mga panangkuhan si kami. Allah Ta'ala tumaklat na kita niya mag-iwan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. وبه نستعين في أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Dari na sinabi, yari na isap kita niyo waktu na ito ini, muna waktu buat maghrib. Salta, yari na isap na in gumulia, in tagsukot sin waktu pagbatay. Itukbal ko na siya katutan niyo, mayroon Rahman, at ito ko siya na doon. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره الذي أنعم علينا بنعمة كثيرة ظاهرة وباطنة، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين وحجة على الخلق أجمعين. صلوات الله وسلام عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بدعوته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Maulidain dito mga kakasih sin Allah Ta'ala tiranan. Yari na isab kami mga kamaumaasan sing kamu kabiaksahan. Humatud na isab kami ranap pangadyan. Maun pahadarat sing kamu hari indiin na sadya inabutan in suarain. Adapun ingganap pangadyan, pasampay na mo maun pahadarat sing kamu ayat hanggatus ka numan tagwalo paayat hanggatus ka numan tagsiyam. In nasabot ayat Suratul Baqarah. Mga kakasih sin Allah Ta'ala, di ayat ini ulung iban lasa sin Allah Subhanahu wa Ta'ala hai punya.
intanda niya, tiyawag sila magmaas, magbata, magusog, magbabay. Tiyawag sila si mahasot, si mahatinggi, aparman niya. Ya ayyuhan nas, hiyamuha sinallahu ta'ala yung paltawagan niya. Nagpaparat saya kanya iban wala. Nagtatag-ipon patuhan iban wala. Iaplag sinallahu ta'ala sa barang si manusia kapaltawagan niya haayatin. Unim paltawagan niyan kanila. Ya kamu mga anak apo Adam, ay niyo kalupahi aw nagpapanjari kaniyo. Kaya panjari kamu sinallahu ta'ala, yari hagumi, bukun habulan. Kaya panjari kamu sinallahu subhanahu wa ta'ala, mga anak apo Adam, hipatumtum kato taniyo impal tawagan niya, pangaun kaun kamu. Daing kaagi niyo mga unkaun, kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Pangaun kaun kamu, panginom-nginom kamu, sinpini kaniyo sinallahu ta'ala. Inulong sinallahu ta'ala. Pinian sila pagkaun, pinian sila paginom. Unin pini kanila sinallahu ta'ala, mimma ahallallahu lakum fil ard. Amuin marayaw halal yari hababaw singgumi. Mga anak po, apabila manusia kumaun, iban minum simpini niya, bukunin kaunun niya, bukunin inumun niya, amin pini kanya sinallahu subhanahu wa ta'ala, nagmula na pagkaun niya na paginom. Mga anak po, nagmula na. Kamatauran manusia, kimangi na hasabab simpagkaun, kimangi na hasabab simpaginom. Uy, may tayad to. Singki makaun sila, simiminum sila. Hangkan sila kimangi, kayaun nila in wala pini kanila sintuan, magmula in atay nila, magmula in akal nila, magmula in jasad nila, magmula in kabuhi nila, magmula in kabuhi dahon pakamatay. Kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Pangaun kaun kamu simpini kaniyo sinallahu ta'ala, hababaw singgumi min anwa'i juru, deng ha katumbu-tumbuhan sin panghianum. Timbungang kahoy, sin kasayul-saluyan, sin katahan kakukunahan sin jasad, pangaun kaun kamu, ay sadya kamu mga unkaun, sin pini niyo, doon na sadya kamu, hapini kaniyo sinallahu subhanahu wa ta'ala, habungang kahoy, hakatumbu-tumbuhan, hakasayul-sayulan, uno-uno na sadya, in beta kaniyo sinallahu subhanahu wa ta'ala. May tayad to, tayyiba hikarayaw sing kumaon. May tayad to, sabab pag-ubos mo kumaon, aun kaya na naman mo. Nakananam kaurayaw. Bukon nakananam kansug. Imagkaon nakananam kansug hayop. Impagkaon nila,
nasasangkad, nasusungkad, sabab amuad ti maksud nila kumaon. In kita niyo, aun maksud kumaon. Maguno yan. Magparayaw parasahan. Sabab bang kawyahap di, dugay ngin pangatud mo. Mangiim parasahan mo. Bang kau iuhaw ramik kayan. Na inom mo manin pini kay mo sintuhan, iagad mo manin atulan pag-inom, ikiyaon mo manin pagkaon pini kay mo pintuhan, iagad mo inatulan, dahil nga panagnaan pakatapusan. Pag-ubos mo kimaon, di mayawin parasahan mo. Ang atuan, aw mano siya, ubos minum, doon pa nag-inom, hilo na. Nalawa na yung akal, nalawa na yung panganal. Yaong pa nagkakaon, nalawa na yung panganal, nalawa na yung akal. Ang painday ni kayiba, dumayaw, imparasahan mo, ubos mo minum, ubos mo kumaon. Maita, iagad mo, inatulan, pini kay mo sinallahu ta'ala, hapag inom, iban hapag kaon. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Paman sinallahu ta'ala, ay sadya kamu magad, hingkabayaan sin syaitan. Na hingkabayaan sin syaitan, pagka nanawag-tawagin Tuhan, pinian sila pagkaon marayaw, manawag-tawagin si syaitan, yari yung pagkaon marayaw. At turayan Tuhan, wala tattabi'u khutuwati syaitan. Ay kamu magad sing kabayaan sin syaitan. Di kamu pahinangon marayaw. Di kamu papag napakahon pa marayaw. Sa barang si marayaw, ri kamu paagaron. Damik kiyan, sa barang si marayaw pagkaon, marayaw paginom, di kamu paagaron. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Ay sadya kamu makad sing kabayaan sin syaitan. Yujayyinu lakumul munkarat wal pawahis. Palingkatun kaniu imangi. Ayan Tuhan. Innahu lakum aduun mubin. In syaitan yan, banta, way manjari magsulutiwan sin syaitan. Banta sarung sa adlaw, nangangatu kaw rumadlaw. Bunuun kaw pagkaon, bunuun kaw pag-inom, bunuun kaw katan karayawan pangatukaw. Na, innama ya'murukum bisu. Sa bunal to din syaitan yan, banta ni ulahil, banta ni wakasipukan, banta niyo sa lugay sing kabuhi, dahon pakamatay banta. Uno yung kabayaan niya yan. Yuridu halakakum. Kabayaan niya kumangi kamu. Uno yung hinangun sin syaitan, ang pakamu kumangi, ya'murukum bisu. Daakun kamu, pakatan hinang mangi. Hindi akan sintuhan pamarayaw, di niyo na akaroon, harap niyo na pamangi, waliyadu billah. Sa barang simangi, harap niyo na madto. Hikarwa, daakon kamu, uwos simangi, magduruningi, wal pahsya. Daakon kamu, pa hinang mangi. Unin hinang pahsya yan, Gina. Biya sininang Gina. Biya sin Yahudi masa natuin. Para kala Gina, usaha nila. Para kala Gina, hikasanyang nila, maas bata, usog babae. In syaitan, daakon kamuhadto. Dakon kamu pa sa barang simangi,
daakon kamu paparakala dinahi karuha. Aturan niyo mga anak ka po imasa na to ini. Dahil nga sabab yan imbar iman, tium-tum nila'y nayatin. Di sila makadsin kabayaan sin syaitan. Doon sila makada kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Maita, wa man yuti'illah war rasul, hisiyusin nagtaat pa Allah ta'ala. Yakad na yung kabayaan sin Tuhan niya. Pia taaluk ni nakal niya pakabayaan sin Tuhan niya. Pia taaluk ni natay niya pakabayaan sin Tuhan niya. Pia taaluk niya nafsu niya pakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pakad pada pauzan azima. Sa bunal tuod, magparuntungan na siya, simparuntungan sa rayaw-rayaw, hakabuhi iwan nakamatay. Asa mardiya. Halugay niya buhi. Kakuyakan siya sintuhan, iwan makuyag siya raakun, makuyag da siya lang. Di makaatukan yung syaitan. Maita, aun sanja taryara niya. Aun kabukaan sin syaitan doon kaniya. Haatay niya, hasuwara niya, hanapsu niya, hapikilan niya. May tayad to. Aung kaya bukaan doon kanya sin Tuhan. Ay sin syaitan. Di nga Tuhan. Wala nabuta sinatay niya pag magtuhan. Wala nabuta sin suara niya magtuhan. Wala nabuta siniba sin pito ang gautabaran niya magtuhan. Tarpatain hang kakulap mata. Na tuhanin kay banan mga tiyahunan na. Tiyahunan na inatay niya miya kada kabayaan sin syaitan. Wala inu-inu niya. Imbar iman usog. Dahon niya magluko ligat. Tatasan niya indaakan. Tatasan niya inliangan. Tatasan niya intatandasan kaniya sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sabab yan, hakaibanan ayat, walikullin darajatin min ma'amilu. Tiap-tiap hinang nato, di lan sintuhan darajat. Nasubuha kuno, impagpasyal mo, darajat uninirihil kay mo sintuhan. Impanaw mo, unindihil kay mo sintuhan darajat. Walikullin darajatin mimma amilu. In tiap-tiap hinang nato, dihilan sintuhan darajat. Nalong, mo nagsambahayang ako magrib ka, na pila bahain darajat dihil ka ako sintuhan. Laong, mo nagladyawan ako kain na. Uno bahain dihil ka ako sintuhan darajat. Imbar iman, di niya lupasun yung mga darajat yan. Imbukun bar iman, lupasin waktu nila. Duain darajat. Darajat pamarayaw, iwan darajat pamangi. Waliyadbillah. Na mga tuhan ni mga bariman, usugi bang babae, di maraak sin syaitan. Di maraak pahinang mangi, di maraak magjina, di maraak paununo sa barang mangi, may tayad to sutsiin jasad nila. Sutsiin nyawalihan nila. Sutsiin ninang nila. Sutsiin kabuhi nila, ibang kamatay nila. Sutsi rin pagkaon nila. Sutsi rin pag-inom nila. Innama ya'murukum bisyu'i wal fahsya. Di humundungin syaitan, dakon kau pamangi. Pamungsin tao, tiyo-tiyo na walang niya. Sibi-sibi din ng kurusa. Mga anak ka po, ingkabtangan si mga sahabat kato taniyo. Aula-ula na inupat, Khalifa, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. La tanzuru ila sigari zambi. Ay ikaw mag-atod, long mo,
Tiyo-tiyo daw, siwi-siwi din dosa ko. Saka wa inaturun mo, hikaisa, hisim piagdusahan mo sin tiyo-tiyo. Amin lang mo tiyo-tiyo din dosa mo, hisim piagdusahan mo. Hikarwa, tumtuma in tiyo-tiyo tumaud. Tumtumatud. Yung bata-bata sumulig. Ayan, tuan. Ay, napakulong ng problema. Doon sa sibi-sibi da. Mga anak ka po. Amod kabtangan nila kato. Uno pa yung kabtangan nila kato. Kabtangan sin Lukman, ha anak niya. Kaya may kato si mga sila na kauna rin kato. Taniyo. La tanzur maka nakaindanas. Ay ikaw mag-atud sin darajat mo manusia. Laong mo, ako'y mataas darajat din kanila. Laong mo, ako'y mareho rin kanila yaon. Ay, ikaw mag-atud sin bihad to. Naitayad to. Ada kala, umabukaw. Intaw mabbo. Yung pangatud mo hataas kaw. Yung pangatod mo, pagkay mo, hapadsiki mo, hapapa. Na ikaw magatod simbiyad, tuunin darajat mo, pagkay mo. Ayaw. Sa bangaong kita mo rayaw. Haparan mo, wala doon na pagkay mo. Patauran lapal mo, alhamdulillah, asyukrulillah. Ganapan sinallahu ta'ala yung karayawan. Nabangin pangatod mo, a'la darajat indan nas, nakating kakaw rin nga pagkay mo manusia. Kaya maynusan. Adlaw-adlaw magmaynus, dumadlaw magmaynus, pag sayo muway. Dahil nga sa babian, adlaw susungon, aon maglag sing karayawan niya. Napapasin takabur, napapasin pagriya, napapasin pagsuma. Tuin nakapapasin hinang niya. Na unin hinangun, bal unzur ay na darajatuka wa makanuka indallah. Inaturun mo, Tuhan, tagupat ka jam, unuin darajat mo pa Tuhan. Unuin kahalan mo, indallah. Unuin kahalan mo, hadarat sinallahu ta'ala. Kalasahan niya rakaw. Kimugdan dahil pagsimbahayang mo, kimugdan dahil pangadatan mo, kimugdan dahil kataninang mo. Amod tu ingkauhan tagupat kajam aturun mo. Fa'arullaha khairan fi anfusikum. Pakitaon na to inallahu ta'ala. Marayaw kita niyo magtuhan. Marayaw kita niyo haraakan. Marayaw kita niyo tumangkis dangaliangan. Marayaw kita niyo sumambag. Sin uno-uno na in piaratong niya kato taniyo. Na imano siya di makadadto, nagligaw kantang hamasa na to ini. Nakapamung pangkalpatuhan. Nakapamung pangkalpabaran halaumbay hapagkahi. Sini papamung sadya kay mo, wangaon di matungkay mo, di mo kabayaan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yan mga Tuhan. Na, ay ikaw mag-atun, unuin darajat mo manusia, papasayad to. Sa inaturun mo kawan tagupat ka dyan, uno ing kahalan mo hadarat sintuhan, hakabuhi mo, iba nakamatay mo, uno in darajat mo patuhan, hakabuhi mo, nagtag-ipon ka niya, iban hadlaw ka na ka na. Madto, mga anak ka po. Na yung syaitan, papasun niya yan to.
Dahil nga sabab yan, innama ya'murukum, daakon kamu sin syaitan di niyo kakitaan, iwan sin syaitan kikita niyo, pahinangon kamu mangi, pahinangon kamu sin jina, pahinangon kamu sin paginom alak, pahinangon kamu sin katan sa barang pamangi. Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Ini katu papamungun kamu, papabisarahun kamu, tujuh patuhan, sin haram, sin mangi, biaya na sin Tuhan marayaw, biaya na sin Tuhan mangi, papamungun kau sulangad to. In alak, bang di na kau mahilu, marayaw ra. Tuhan in alak, ummul khabais. Ina singkatan mangi in alak. In paghinom makahilo. Dahil nga sabab yan, qaliluhu wa kasiruhu haram. Matao dibantiw-tiw sa lida. May tayad to sa babang magbayta, panglong na tiyo-tiyo, mariyaw rawa. Kita niyo mga tuwan. Na, pabisarahon kau luog lama, pabisarahon kau puting patuhan. Imbeta na sintuhan, haram. Laong bubukon haram, halal. Imbeta na sintuhan kay mo halal, laong bubukon. Pindahan mo ing kabayaan sinallahu Subhanahu wa ta'ala. Haramun mo inhi halal na sintuhan. Halalun mo inhi haram na sinallahu subhanahu wa ta'ala. Kabayaan mo. Na, mga anak ka po, amuyad timbiyay ta kato taniw sinallahu ta'ala. Imbar iman di. Dahil nga sabab yan, biyay ta sin hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. La yazni hina yazni wa huwa mu'min. Di makapagjina imbari iman usog imbari iman babae. Jina pangatud di umatud sin jina. Jina pangdungog di. Jina suarari. Katan sin manunjuki pa jinari. May tayad to, sutsiin atay nila, sutsin suara nila, sutsin pituang gautabaran nila, sutsin pagkaun nila, sutsin paginom nila. Dahil nga sabab yan, way tampan, may ta, nurun ala nur, yaunin sahaya, halawmsin sahaya. Tayan mga tuan. Ikarwa, sabdasin Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yasrabul khamr hina yasrabuha wa huwa mu'min. Di makahinom, di minum makahihilom bariman. Maita, yaun haatay niya kasutsihan. Yaun hasuaran niya kasutsihan. Yaun hapito ang lautabaran niya. Yaun hapikilan niya. Mga anak po, magkakunahan kita niyo sumupo, iwang murul sinikahinang nila ini. Sababiyari kita niyo, natikop kita niyo simpit na. Di na to na kakausan tangkisan, bang kita niyo rin magpapalihala patuha. Supaya kita niyo palihalaun sinallahu subhanahu wa ta'ala. Aman nabi. Magparat saya kita niyo sin pagparat saya. Kabayaan niya. Amin hido sin kanabihan iwan karasulan. Aula-aula na in kahinapusan nabi iwan rasul. Na. Daakon kamu pa sa barang si mangi, sin syaitan. Hikarwara kun kamu paparakala jina. Ini katu, daakon kamu
pabisarahon kamu simbukun marayaw. Unim bisyara marayaw yan, imbiyay ta sintuhan daakan, bukun naraakan. Imbiyay ta sintuhan haram, bukun na haram. Amuyad to mga anak ka po na ayat dugaying. Palman sinallahu subhanahu wa ta'ala, kita kato taniyo, asyaitanu ya'idukum. In syaitan, janjian kamu. Pula-pula, muiwang ka syaitan niya, janjian kau. Taon nagkakad. Sa taon-taon nagkakad. Uno yung janji sin syaitan niya. Asyaitanu ya'idukum. Janjian kamu sin syaitan. Uno hindi nga mga janji niya. May tayad tujumanji. Hasupaya in nagihinang pamarayaw, rin na himinang pamarayaw. Hasupaya im magnanapaka, rin na magnapaka. Hasupaya im magpararayaw adat, di na magparayaw adat, sabab aun nakapalit, aun nakanti. Na, taingukan na to. As-shaytanu ya'idukumul pako. In syaitan, janjian kamu, ay na kamu maghinang sininang ini, ay na kamu magmura, ay na kamu magsarakka, ay na kamu magtawang, ay na kamu himinang simarayaw, sabab mamiskin kamu. Buwaun kau sing kamiskin. Ada nga sabi na masana to ini, in Yahudi wan Nasara, mataudsin mi umuka, waisin mi umuka. Ampay bariman. Mabuka siya bang mataudsin doon kaniya. Dahil nga sabihan ng lalawag siya, hisyo yung kasarakkahan niya, hisyo yung matawang niya, hisyo yung kanapakahan niya, hisyo yung kapagmurahan niya, sabab sin makad siya sin kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, di siya mabaya magtaw simbukon kaniya. Kawaun niya sadya yung suko niya, imbukon suko niya. Pini sadya siya sintuhan, piamutangan. Lawakun niya yung tagsuko na as-shaytanu ya'idukumul faqr. Makuyag kau hamarayaw ri na, napinda na. Hikaruak, janji sin syaitan, wa ya'murukum bil fahsya. Daakun kamu paparakala jina. Ayan mga tuan. Mang daak paparakala jina. Napabilain tao simu bajina, miyaya hajina, siyambag niya impaltawakan sin syaitan. Janjian kau sin syaitan. Ya'murukum bil fahsya. Daakun kamu paparakala jina. Ayan mga tuan. In malaggo problema hamasa nato ini. Amuna inji matu habanu Israel, Yahudi, wan Nasara. Fitna jina. Dahil nga sababian, piyabaitaan sin Allah Ta'ala in ummat ini. Piyabaitaan kita niyo sin Nabi, piyabaitaan sin Allah Ta'ala. Wala takrabud jina. Ay kamu tuud sumuuk, paparakala mangdahi pa jina. Ma zahara minha wa ma batan. Hakatampalan iwan hakasipukan. Inna kauna mga maas, bangaong karunguan nila bata bago mag-istori para kala din ha. Himus-mus sin simad sin bata pa. Bangaong ding-ding paring-ding. Imbiha unwal yajubillah, yung mga maas-maas,
Uno talong ng pag-istoryahan niyo yan, pahatihan niyo kita. Mga anak ka po, in syaitan jumanji, yaido kumul pakr, ay nakaw magmura, ikaruha, daakon kamu pahinang jina. Tuhan imalago di hayatin. May tayad to. Bangkaw rin na makadsing kabayaan sintuhan. Di mo na ipagnapakaing karayawan doon kay mo. Iningat mo, inkusog mo, inilmo mo, inalta mo rin mo na ipagnapaka. Ingwa na yan, al-bukhlo. Adamul infaq fi sabilillah. Kuripot na inatay mo, kuripot na inakal mo, stainless na yung pituang gautabaran mo, di na kau mawaya, magnapaka kabayaan sintuhan, sinhitaw na kayo mo sinallahu ta'ala. Wa ma anfaqtum min syai'in, fahuwa yukhlifu. In uno-uno na parman sinallahu ta'ala, kaya pag napakamu, nakapag napakaw ilmu, nakapag napakaw pikilan, nakatabang kau uno-uno na, ganti anda kay mo sinallahu subhanahu wa ta'ala. Jumanjin syaitan, ayaw na yan tulong niya. Mataod-tuad na kawa. Na, mga kakasi sinallahu subhanahu wa ta'ala, pagkasya jimanji, mataod na kawa, Allah subhanahu wa ta'ala, tiyawag nagbalik, betaan nagbalik, yung mga ipon niya. Wallahu ya'idukum, ayin yung kalupahi, aun janji kaniyo sintuhan, la yukhliful mi'at. Janji sin syaitan, hadlaw susungon, di kamu sablong nakatiw-tiwa. Ini kau betaan sin syaitan papaginumun alak. Wala da kau mga susurangan sin sinapang. Di kau long nakatiw-tiwa. Magtuy-tuy kau mino. Ini kau diyan-diyan kau sinyadturya kau pabihad tu, di kau sablong nakatiw-tiwa. Ya'idukum wallahu ya'idukum. Allah Ta'ala aun janji niya kay mo. In janji sin Allah Ta'ala kay mo, bang mo akaron, janjian kau kaampunan. Bil maghfirati li junubikum. Ampunun na sinallahu ta'ala indusamu pabila agarun mo yung janji ini. Magtaat na kaupatuhan mo. Pagtaatan mo na yung narak mo kay mo. Pataalukon mo na yung atay mo, inakal mo, inapso mo, insahwat mo, inkabuhi mo, hidunit mo na pakabayaan sin Tuhan, ay mo na dunitan pakabayaan sin piagmulkaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, dahil diya dunya sambil padlaw akhirat. Nah, uno yan Tuhan, wallahu ya'idukum maghfirah. Janji sin Allah ta'ala kay mo kaampunan. Tumadlaw, mangayo na kita niyo kaampunan. Amo yan, impiag parahan sin Nabi, sin Allah Ta'ala, Nabi Iban Rasul. Kurikon sa dyan hinang nila. Nag-ibadat sila sa bukon pag-ibadat kabayaan sin Tuhan. Pialing iblis, dyan iblis. Kadto kamu, madto kita niyo pajanji sin Allah Ta'ala. Wallahu ya'idukum maghfirah.
Pabila agarun si manu siya yung kabayaan sintuhan, ang kabayaan sintuhan bukun da mahunit. Bang niyagad niya yung kabayaan sintuhan, tatabangan sintuhan kanya kawan tagupat ka dyan. Yuridullahu bikumul yusra, wala yuridu bikum lo. Di kabayaan sin Allahu Ta'ala mabinsana kau. Sakali nagbinsana na yung tao, nagbinsana na sinakal niya, nagbinsana na sin ini atay niya, nagbinsana na sin jasad niya, hahikamul ka kaniya sin Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Wala liya ulimbuli niya namilang nagjikir. Wala si makitin tangkal niya nagjikir siya si makit haway pahala. Iban si makit hadusa pa. Ano yan mga tuan? Nah, wallahu ya'idukum maghfirah. Allah Subhanahu wa Ta'ala janjian kau bang muakarun magtaat na kau patuhan mo, pagtaatan mo na inaraak mo kay mo. Wa man yuti'illaha war rasul faqad faza fawzan 'azima. Wa man ya'sillaha naisiw-siw maksiyat sulangun niya intuhan niya rin niya pagtaatan. Iban sinaraak mo kanya rasul faqad dhalla dhalalan ba'ida. Malaong na siya sinlaong malayo. Misan kaya ingatan niya bunal, di na siya mabaya. Kaya amalan kulong na rin, pila taon na ako nag-amal. Siya kalibukon, ginakulong na mig dunin. Ing tuwasin pangatayan niya. Tayan mga tuan. Na, wallahu ya'idukum maghfiratan min. Janji sinallahu ta'ala kaniya. Bang niya agarun na yung kabayaan sinallahu ta'ala. Yan pun na yung sintuhan indusan niya. Uno pen, wafadlan. Iban dihilan siya sinallahu ta'ala sa taud-taud karayawan. Di maggunain Allahu ta'ala rayaw rin kato taniw. Di maggunain Tuhan tatabangan din kato taniw. Ang sulagununuri. Kita niyo yung magkagunahan. Dahil nga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin kita niyo magkahi. Di, harap na to katan patuha. Himiskin barhajat. Hirayahan barhajat. Dahil nga sabab yan, harap na to katan tumaaluk in atay, in suara, in akan, in nafsu, in kabuhi. Yung sud na to, pakabayaan, sinallahu ta'ala, biya sing kaungsud, sim mga sila bariman na kauna, hamasayad to, iwan hamasa sinjunjungan alayhi salatu wassalam. Wallahu wasi'un alim. Allah Subhanahu wa ta'ala, wasi'ul fadl. Maluaging karayawan niya. Ang paintao, mayroon karayawan niya mataon. Bangawang karayawan niya mataon, bukon din kanila, bukon din kaniya, bukon din kanila, bukon din kamu, din katantan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahil nga sabab yan, mga anak ka po, aun biyay ta kato taniw, hin mga sila nakauna, tao Makkah, iwan tao Madina. Uno yan yung beta niya kato taniw, al-i'timadu ala Allah. Kawan tagupat ka jam, pangandul ka mo patuhan. Ay ikaw mangandul pabaran mo, ay ikaw mangandul habagay mo, ay ikaw mangandul kanila, ing kamukatantan, i'tamidu ala Allah. Pangandul ka mo patuhan. Bang matanim pangandul pa Allah Subhanahu wa Ta'ala asya fid dunya bil amni wassalam. Pabila kimugdanim pangandul nila patuhan talugay nila buhi dia dunya way lingog.
way pagsaghalambay. Kaya untuan, hinang mangi, lingog, hinang marayaw, lingog da. Hindi tayo ito sininang na pamarayaw, lingog. Wala duning kabayaan sintuhan. Wala man duning kabayaan sintuhan, malingog sila. Dahil nga sa babyan, impag-agama, bangan agama, way roon kabayaan na to agarun, way kabayaan ni agarun. Kansyo na agarun, singkatan. Kala Allah wa kala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Impaghambukan, impag-agaran, parman sintuhan, iwan hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, bang mabihat tindagbus. Asya pid dunya bil amni wassalam. Ing kabuhi ni ariha dunya, kahanungan, kasajahitraan. Yan mga Tuhan. Nabang hadlaw akhirat, asya fil akhirah, sa'idan mardiya. Masanyang siya, hadlaw akhirat, iwan makuyag siya, iwan kakuyagan siya, sin mahasuci, mahatinggi, Allah subhanahu wa ta'ala. Uno'y sabab. Taraka matahwahu. Tinggalan niya na yung kabayaan sin napsu niya. Tinggalan niya na yung kabayaan sin syahwat niya. Tinggalan niya na yung kabayaan sin pag-arut niya. Yung kabayaan sin pagtakabo niya, tinggalan niya na. Harap na pakain, lillah, iagad niya na yung kabayaan sin Tuhan. Naghihilas na siya, pagkabayaan sin Allah Ta'ala. Iagad niya man yung kabayaan sin Tuhan, naghihilas man siya kabayaan sin Tuhan, awadahullahu, giyantian na sin Allah Ta'ala, min mahabbati. Inig na sin Tuhan indukal kaniya, giyantian na pala siya. Hapag ibadat niya, hakatan pakaradyaan niya. Namura-murahan, mga anak ka po, makaagad kita niyo mga kakahinang si mga yadto, amod tininang si mga bariman, hipapaurul ka to taniwa umataulian ini, biabot na waktu, tub-tub na rin to, salam ka sila sa namu ang mga anak ka po atiranan, nas'alallah subhanahu wa ta'ala, at tawfiq wa sadad, wa an yaj'alana hudatan muhtadin, wa an yaj'alana minal faizina fid dunya wal akhirah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Subhanaka Allahumma wa bihamdik nastaghfiruka wa natubu ilaik wa sallallahu ala khairi khalqika nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.